bidadari yang tawarkan cinta, 1000 cinta, tawarkan bahagia. Tu singkal mekisen hatin beli uling adi. Tu singkal ngilangan rasa sayang beline kapening ragana di. Tuha adi ni metulis di hayalan beli. Keucap janji suci takkan berpisah selamanya. Kesaksian prajuru lan keluargane sami belingi deh adi. Nutugan tresnan beli abe kepelaminan menjangkapan selaku alaki nabi. Mungkin sampun pina kebukti beli sayang kenani tresnan bising tua dimuni adi dadi kuranan beli agan pas wecan yang widi pawi wahan antar memargi janur kuning pina kesaksi jangkap niragana dosiki. Suci takkan berpisah selamanya. Kesaksian prajuru lan keluargane sami belingi deh adi. Nutugan tresnan beli abe kepelaminan menjangkapan selaku alaki nabi. Sampun pina kebukti beli sayang kenani tresnan blising tua di